So kunenye verse ebhaliwe in the Bible ethi uJesu makafika ngesikhathi se-rapture uma abantu balele bayi-2 uzothatha ayi-1 ashiye omunye. So it is written eBhayibhelini ukuthi uzothatha omunye athatha omunye. If uChris umngani wami isikhathi sokufa masifika angeke sife ngesikhathi esiwa ngithi mina nawe omunye uzohamba kuqala that's why ukuthi uzothathwa omunye usale omunye. Nange i-rapture mayifika kuzothathwa lo because igama lakhe likhona in the book of life. Kuzothathwa ubaba lo kushiwe umama because umama bekuyisangoma mhlawumbe. Ubaba bekasonta athanda uNkulunkulu. But ke umfazi wakhe. But umfazi isangoma mhlawumbe ubaba umzalwane. Then ke uJesu makafika nge-rapture uthatho wakhe usishiya lo munye. Sangoma siyasala empini. Yes. Because your name is not written. Your name I cannot find. Next. Then uJesu uyangibonisa ukuthi iverse le why ikhona in the Bible. Ungibonisa omunye usisi umlungu. Usisi uhamba it's like a husband. Bahamba bayi-2 strategy. Mabahamba akambambanga ubhuti lo uhamba free ngapho usisi lo. Bahamba bayi-2 kodwa akambambanga isandla. But uyabona these are the couple. So uJesu uyangibonisa ukuthi iverse le isokuthini mayithi kuzothathwa 1 kusale 1. Ubhuti makahamba nosisi bahamba immediately kuvela idemon lomfazi. Idemon lomfazi it's a woman. Livela spiritual lithuphunye speed libamba isandla salobhuti lo. Bahamba njenge couple. But lo bhuti akaboni ukuthi kunento embambeni. So immediately mawuthi uyabheka kuvela ingilosi. Libamba lo munye lo usisi lo. Ingilosi libamba lo sisi lo. Hey bani lo muntu lo uhamba no mfazi wakhe mstana. But ababambana ngezandla babambana. Ababamba ngezandla. Ngezandla yes. So kuvela idemon libamba lo munye. Kuvela the angel ebamba lo. So ke uJesu uyachaza ukuthi iverse le iyasebenza la. Because kunabantu abashadile bayi-2. Omunye usindisile, omunye akasindiswanga. Uthola ukuthi ngasendlini umfazi utshela ubaba, "Baba, awufuna ukusindiswa wena usebenzela uJesu na? Awufuna ukuyeza ukwe?" Ulukathi, ngizayibona ngesikhathi esi-right." So ke umfazi wakhe. So njengoba umfazi wakhe makahamba naye strategy ingilosi libamba umfazi. Because this one belongs to God. So long ngoba akana Jesu idemon liyavela lo mfazi libambe lo. Uprotectwe idemon. So ngibona sebahamba bayi-4. Ngiyamangala ukuthi how come mawuthi uyabheka usisi lo akaboni ukuthi ingilosi limbambile. Limbambe njenge husband. Mawubheka lo bhuti lo ubanjwe idemon lo mfazi limbambe njenge husband naye. Yabo ababoni kuboniswa mina spiritual ukuthi ngizoyichaza ukuthi nina bobaba nihlala nabafazi nani bomama abahlala namadoda bangasindiswanga bathandazeleni nibatsheni bashumayeze until basindiswe. Because umfazi wakho uma uhamba naye estradeni idemon nomfazi libambe indoda yakho. Because akasindiswa akana Jesu. So wena mama usindiswe ingilosi liyafika lokubamba just like a husband. That is the sign of protection. Good law is protected. Lo baba la uyasiphuzela uyenzana kana ndaba noJesu. So idemon lomfazi liyambamba lithi this one is mine. Akasindiswanga. So ke sizama ukuthi abantu basindiswe uma if you are the couple ni-2 nisindisile ngasendlini your house will be firm, strong and sustainable because mani yolala ebusuku niyathandaza. Mani vuka niyathandaza. Nithandaza nabantwana ngoba anything eniyenza ngasendlini niyenza with agreement njengabazalwane. It is good uma ushada umzalwane. If usindisile shada umuntu osindisile. Yeah. Ungashadi nje usisi omuhle angasindiswanga kodwa wena usindisile. uSathane uzahlala akhona kule ndlu leyo. Ngoba lo ufuna ukuyenza ini igogoko. Ukuyojive. Igogoko. Sunday. Umsebenzi wamadlozi. Isangoma uthi Sunday kunokhamba kunemsebenzi. Kumele ahambe phela. So usisi makaya esontweni indoda yakhe izathi ngizakubona mawubuya. Ngisaya umngani wami uyenza umsebenzi. And it is Sunday. Ukhuphula ubaba wakhe. So ke ubhuti lo because akasindiswanga uyosupport umngani wakhe basebenza naye. So usisi uyakuphi? Esontweni. Ubhuti uyakuphi? Emagobongweni. This means usisi uyakuphi? Heaven. Lo uya hell. You see but that? Bahlala bonke. Kodwa bahlala bayi-2. That's why iverse ithi i-rapture mayifika
kuzothathwa omunye kusala omunye. So my wish and my plea, my prayer to you, nina abantu abashadile omunye akasindiswanga, wena ongasindiswanga, why ufuna ukuya ezihogweni? Umfazi wakho ayile, awufuni ukubona umfazi wakho naye akubona ezulwini nijabule ukuthi hey sifikile. Benihlala kuphi eSoweto manje sihlala Sandton nomfazi wakho kumnandi, awufuni ukuyombona futhi ezulwini umfazi wakho. Ufuna umfazi wakho ayezulwini wena uyele eSquatter camp ezogweni. Amen. Kunomunye ubaba angeke ngikhulume ukuthi yena ohlala kuphi. Ubaba lo umfazi wakhe bekashonile, ngikhulumile ngaye last year 2024. Umfazi wakhe bekashonile. So on Friday mabaletha isidumbu on Friday because it will be night vision on Friday. Kusasa Saturday bamncaba. Isidumbu masifika on Friday imoto iletha isidumbu mabafaka ibhokisi ngasendlini. Ubaba lo makabona ibhokisi wafa. 3 minutes yakhe yaphela. Akaguli lo baba. Wafa makabona ini ibhokisi lomfazi wakhe lingene ngasendlini. Ngoba umfazi wakhe lo. So ushonile today. Ubaba lo uyazi ukuthi the wife is in the mortuary. So makafika Friday ubaba lo makabheka inhliziyo yakhe yadabuka. Wawela khona lapho wafa. Ngikhulumile ngaye 2024 mangila. Angeke ngisho igama lakhe. So ubaba wafa makabona ibhokisi lomfazi wakhe the way bekamthanda ngakhona. Makabona ibhokisi lomfazi lingena Friday letha abantu basemosheni. He fell down and died. 3 minutes yaphela. 3 minutes. Akaguli lo baba. Mangisho kanjalo ngithi kubantu wake up 3 minutes yakho ingapheli ungawe ungathandazanga. Ungaweli phansi wafa ungavumanga izono. Confess your sins in the morning, during the day and in the night when you go to bed. Confess your sin. Ngoba uzafa ulokuhlezi etafuleni udla umoya wakho uphume. Ubaba lo makabona isidumbu icoffin ingene wafa. So abantu balapho bayezani bahamba bayolanda another box. Sure. Bamfaka iboxini. Tomorrow Saturday babeka amabox ayi2 in the same grave. Uhambe nomfazi wakhe. And makahambe nomfazi wakhe, that doesn't mean ukuthi baya ezulwini bayi2. Or if baya ezihogweni, that doesn't mean ukuthi baya in the same department ezihogweni. No. Omunye nomunye uya department yakhe ezulwini. If baya ezihogweni omunye nomunye une department yakhe futhi ezihogweni. Ngoba akunamshado ezihogweni, akunamshado ezulwini. Akuna husband yomuntu, akuna wife yomuntu. Amen.